News TV, ni bidang sobhai pi baru shakani ka children's program, but kup juru ni ai Khublei sngewthuh usuk, but kaba kamen ni pi baru. Ni ai U Blei but sasisi ni laban punong yakani ka program, but ingit skam ki ek baru ki bangi ni benda yakani ka board, ki long shisha ki bapudang pun hakamat ka cat ki Syngai ka jong Blei. Ngin Sdang kini ka program ka jongi, daga bani Pule Sdang, ngan khat Shabarisa wanlam, but hadir kita li mitu Krishan, Yong Bo jingthmu. Pule nakasam bersuspat dekat Yovela tu baat. Tukin us mutlak ya utrai pi kabar baru. Tu syakri ya utrai dah kejingkran. Tuan hakmat jong dah kejingruh. Ni doai. Ukbadi ubahli. Saya sir utrai. La apa yang kebijakan utrai. Bangda pendat kena program pentar utrai. But ni aingu ini utrai. Bamela idai ke engir utrai. Hamisnam beralih utrai. But kerku kedua memir utrai. Engir utrai betap kesnam tu mir utrai engir utrai. But ni aingu yang ini sir utrai. Bamela like ini nak jing pension untuk sektor utrai. But bila dan dekat bangir utrai. Baru kecil tinggi kebaman kasih. Tuma ikipap tinggi. Ubah lima balik sini. But kerku kedua bangir utrai. Dan kabar bangir utrai. Baru aku jing utrai. But hak kyrteng Jesus Christ. Baju laduk milen menta pasca kereta pun cukup. Akan ikut perempuan ini semua yang kejinglong Kyrpang ni arki dondor malingnya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Your goodness
running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. So I Khublei Shabarisa runang meto Christians imyong bela buat jingdrai but arki dondor bela ay ko jingwai Kyrpang Blei Un kurku yapi kisap babidan but khamtam badana but shakri khambha kyrteng jong tran to ne ko polpan Blei Un Bynta ko snow but shashkor Ktien Ka jong Blei Gabriel Kharmylliem Bynta mynsiem jongi ni shitbang jingbang le man kasni bang baja bang shat bang plan nrei ko mynsiem jongi ru kadan kam ya ka jingbang to ka jinglan jonga ni ko sni ngan pensyong longrem no Ephesus kalendor kebesan ku dekat ke beningkong ko kumno tolong pi ki nong bud jong ujisu daga Ktien Ka ki kumno be imitators of God as dearly loved children. Tapi tiap yang nong buat diki ay dah padang. Diki ay nong buat dah padang tu cuba buat followers, very good. Ke nong buat diki ay ki followers. Habang iong banyan long ki nong buat jong Jisu, kemudian ayu ba ang nong buat kemudian banyan long ki followers, banyan buat yano syukur benta ladang idan kelas idan ki captain jungi ladang idan ki nohikai ki jungi mo ki bahikai ini kemudian syukur di nohikai jupi la batai pi bende kanu ka wa deni ai pi kanu ka kam ba inle mo pi ju snap ya ke e ka ba imas instruct ya pi ju snap ya ke e ka ba imas ki batai pi nai kemudian pi le ya ke e ka ba imas ki batai Nata ladang idan kum ki children's week ladang idan kum kini ki program ha jisen ma ki sen Khynnah ki jongi ni ki Sunday school ladang idan ki no ki games kamu ni hapan snap no lagi leaders ki jongi ki batai bingin ne ayu bang ke e bingin manra ashai ke e ka bingin ne kamu ni hapan buat kenang bingin la batip kenang bingin yo jimen toy ladang ni buat nata haba orang buat dai buat yalongin buat ma ni syong mentangin buat syong pilih setai let bi ite pim tek menu banyalam yapi menu ban penilenti yapi kemudian ni hapdeng ki leaders kemudian ni buat no ya gitu ki leaders ki jongi ni buat gitu ki nongialam ki jongi mo nak ki sen Khynnah ki jongi ru ki judan ki baba ki fongkong ki mama ki kong ki iarap yapi mo ban patai syong ta yang jai wak patai pi pedang lantai hantai pi ya nam tu kemudian ni happen snap ki kemudian ni buat ki nama Pule bagi ki leaders ki jongi nang tade boleh ni hapan buat bagi orang nong buat boleh ni hapan buat iki wangi hapan buat iki kemudian pakai baru kan nong ke bejat renti ladang idan ki just sen ki jongi
mun ni haban buat nama Blei induk yat bet ke jiseng kan kaba yat bet yat renti ke jing syakri Blei kan kaba yat bet yat renti ladang idon school cuba mentabi syuan school nak git shumari bet syak kelas kam nak menom tak ni let bu ki school ba jongi city classrooms ke jongi mo and then nang tu ni let dalatip ni kabal ni let banyang assembly kemudian ni haban buat iki rules mo jong ke school ni haban bet ya tek nang baka ek iboro kan nong kaba yat bet hindai ladang nyem le kemudian sa kemana kemudian ni bakla no agak ya ke hukum le ke jongi ki school ke jongi le ni ki jiseng ke jongi nang ta banyum la ban le akala halaka jong kaman hayi na sam lu bo de piki email abo ba pi le de disha mo pi pin satya mo pi pin nya ka ban mo pi pin sabi ko ni bot de ke e ko email ibatai nai nei la dan nyam bot ni ne no ni shama nai email bo pi do shibet wat le tam ta nomor Blei kita pendap itu ke kamera ke jong pi bot ta kan ni hapan bot ni hapan pet phan ya no bengin bot ro de bengin shubot number nak ban de ya ibu surok sya mama ni de nak kamera ban nong ta nai kemudian hapan bot ya ki bengi itu mo ya ke bengi itu nanti ya ke bengi ni net begitu ki banyalam ni ke lenti ke bedeng nomor Blei ke ka outcome ni ke ke jimi lada nyem buat ya ke babata ini lada nyem buat kemudian bisa ke mana for example cuba mentah lada email on page shibet lada people school wat lihat kai house now hendre bonsin ni mengi kiap ki boleh ni lihat kai bet email dap shukar ni usna ni kerdam ni tu ki ji ki muja the whole thing hap shong school di ki muja bachi nai ko hap shong ko hap maya klian tu hap shong ki muja bachi ni Blei ni kelam buat ya ke ki boy on email dan ni kelam snap ya ke ki on email ma henry ladang ni buat pat ladang ni snap ladang ni ko mo ladang ni chi sha email ladang ni ko mo sha ke ki boy email i batai ni bende kemudian kelum jam kata mo do snap ki paro lisi dan i lisi ni sa something that give them mungkin omet air nama Blei bapide ki Khynnah ki bokomo bapide ki Khynnah ki ba e U Blei ma ta kada pinget bet before mo ba kemudian jadi pi kenum cie ni juti ki kenum cie ki jong pinde jong ki follow jong ki la ben cie nama Blei ki la ben sana no mo pi pim ju sa la ro ni mo ki sana in de pop ni le pop ni top ni shukon re kel ma ba nyam ju de ben le ko kita ko ki ko kristan ni de ben long shisha ki no bo jong jisu Betul, fi ini apa ni? Kau tahu ayam ni? Jesus. Tahu kita ayu kita berdaya same color. US. Kenapa US? As bermana? Mangi. Very good. Jesus. Jisu, dengan sebelah parang Jesus mana US mangi. Jisu udah nyanyi, mau tapi ibu jaga kyrteng dan tahu dia ubah tangi kemudian ini haduk kata-kata kemudian niru ni deh apa ni ni long ikut Kristen ni deh benda yuk Jisu apa ke download ke jongi ubu Jisu udah ni hanya US mani mu Jisu ibhai ni haduk kata-kata tak ada niru ni deh long ki nombor ni deh buat yuk Jisu ke jinglong ki bha yuk Jisu ni deh buat ke jingim ke jongi ke baman laka si tom तो फिर ini apa itu ni? Train. Kita ni nak mati sikot kita tu. Ke engine ni. Ke train ke dunia ke engine nak mati ada. Kamu tahu ke engine kamu tu ke train kamu nak banyak. Itu ki bugi kamu nak banyak. Ndai semua dah mentah ni ke engine ke deh. Jisu mah bedo fingi ke train sesuatu orang Jisu kan deh ke train tak mentah ke sini semua dah bah. Kene ke engine ke deh mana? Hindi ba no? Jisu ta. Buang to ma. Ta pi a. Ta. Ketika engine ta si ke yung to? Jisu ta. Ning kong to? Ta. To kumno spell Jisu? J-I-S-U. Again? J-E-S-U dah. J bentar ke sini kenyang dan bentar ke jingthmu. Ke untuk J bentar sini
jingthmu. Tao si ko mo na may papahiya. Film ju sana. Si sana na iteng-teng. Henry ni day na mabing ni day ki kon kristan ni day banong ki kumno ki boko mo ya ki ki baju ni nanta ki lahir san ya ki mes ki jongi ni day boko mo ki nanta dengi sha maru ki day ban kloi ban pansori na mabude bagi day ki kina ki betek sni ki boko mo uji suru ke na do budang wanca ke ni ke persen kepajong jisu du kumto Joseph. Fikir mana yang Joseph utrika mayu? Utrika mayu? Misteri. Dia paling misteri dia kumto? Kan? Very good. Kan? Kan? Unim Joseph mabu dia misteri munyu jisuru ujiarap yung kepajong ujuko orang masuk uju sama pengadap sinaga tu kami sebelum nak hal tu dia sasaan nak ujisu ko ngo pat ukuloi banjarap yung kepajong urma entah ujiarap tu ko ikasi sekoepan Henry ujisu ka bokong sanduk ka diba ukomo wat bansha halor ka dingna nabenta ko pop jonga bat jongpi ma ko pop jongi jisu ko cuba pi mentala dak le porok jongpi le ni haskol porok jongpi itu pensel pisah kan dok mopi de pisah panas mopi pitrai fin ko mo fin tre yang finyasat ni mi yang makam de ko ngap tu te de ban panas syute ndai bodur jisu uble boko mo do kata-kata mau ni wat ban sha lo ke ding na bodur pi ban sa ki prek ini kiti nan tau deng ke kum ni dia Pansnya syak pitara kapang ni kapang hanai kapang hamu jis bodoh kan mu kejing ko jong jisu bo sya halor keding na ma wat ban sa ki plek bat ban le yu ban deng ka pansnya syak nata fikir mau yang ke khat le ni naga lenong maka anu batwa ki kun tu ko mu yalla ki pan dine kum to Dini kumto Ephesus lenong bahan real dekat bening kau ne abang Pule Ephesus lenong bahan real dekat bening kau kahika ini benyenong ki kena ki kumno ki bokor mo nanti juga mo ne teng sab ni bapa ang teng kemun pun sing sana ne Henry ni day ban ko mo ya ka ke bangi Pule na ka Ktien Ka jong Blei ni day ban ko mo ni day ban le ya ka ke bangi Pule ni bangi chu Pule kum to tamanya so ki ko to ko mo la me pa tra bla long tan dai tam shu da Pule kon bai me te sana pi ke me mam san mo dam shu to mat sa ki tu ki wei so to Henry abangi bot ya ka jinglong jong jisu ni day ban do nya ka jing ko mo ma nanta kebaarpan ni Ktien kelas dam do ang dia mo lembut chubia da ke kemte kebaan ye kemudian dah parang love kemudian ide uji sudah ni ke jing ma I hang te o I J E S O P J de jing ko mu ide kemudian ide ban iwe yim chude ban yamai yim chude ban shred ma yim chude ban yamai shipara ngi ide ban ide ban kroy ban yarap ki wero nantala da ki porok jongi ki yashua le ni ki ya patron snyo ma ki te patron snyo shengrang ki go kemudian ide ban ki kai ki kumno ban ki porok jongi ide ban yashua de ban yamai ma Pule ujisu on so tenak ban yamai ban yashua le ni ban isi banyak keran senior iwe ire ukwa bai mengiru ni dia ko pa uru ting iwe ni te pujisu ene ni jurwa Jisu Kristus yang ana ka Bible ngate pa ko ni jurwa ka to ka jingrai nama Pule bo Jisu ni hado kata-kata nanta nama bo ka dalam idon ka jing ko ka jongi ko la dagi iwe mengirong ki bro ki bosbon antang irong ki bro ki bapan antang irong ki bro ki bakuloi banyarap ki ma ni nama Pule mengidon ka jing bo Jisu la dan bo Jisu la ini ko bo Jisu ulai kai ni nanta dia dangi kemudian nimcu dia sarong ro kemudian ki besungret dangi
Dia bunyi agak itu mah tam ni entah tengok itu kau nak nongong tak abang itu ni kejadian buat kejadian kadang dia ni lentar kau kau bagi buat ikut dia justru ni rungin buat dan kejadian kau download ke mynsiem ke jong ni nanti sekarang usaha dia tak balai ada ujil ada ui so dia balai s okay s snowren kemudian bang snowren dah pareng humble very good kemudian dia benar kiba humble kiba snowren uji suruh perkat upi uji suruh khas ni kyrteng dan tahu dia mau ubah Syah luar keding pernah nak tahu lawan long prius kena kyrteng kita dah berakhir ke tu betul ke birthday uji suruh yang tu Christmas ni you wish you beri kumno tu Merry Christmas sama Blei bunyi kemen berpakai uji suruh walau uji suruh ubah crowd do kata-kata hendak dah kai kena hasil pularu ulang beri ubah kumno ubah snowren nama Blei banyak mynsiem harga jinglong beri ke jongi pat pun mynsiem ni semua bagi nak ni tip ni pas ke exam semua bagi kreatif kan amla benar pemtahan dari melupa ai ko ni justru ai ke jinglong ke jing start ini ai ko bor ni begin nak ber kreatif nanti begin nak berkemau ya ke ai ke bagi kreatif ya ke ai ke bagi Pule kena bagi nak mencari ke exams, bagi nyok bagi nak bagi nyok ke result ke bapa bagi pas sama dia jisu ubah ayah ni ke jinglong ke jingsan. Henry, wanlam start wanlam ni pas bagi exams ke joniru, ni dia banong pat ke kumno. Snowren, im jude ban sarong, im jude ban khalo, fika pas na tengah pas, fika mat sini 90, fika English kayo 99, im de ban long kum tamo, ni de ban long ki ba iarap lang ki we, ni de ban long ki ba snowren, kenapa ke kejinya de parlok ke jongi, leni kejinya de jongi, ba ki we ki beri ru kan long ke kumno, ke ba snow tenat, ke ba ginong dan ke no kejinya bisni. Nama naga Ktien Ka jong Blei ru ke Philippines dan nong ba dekat balai ke kumno. What le ru da ka jing pen air la le da ka jing sarong henry da ka jing snow red wood im de ben le kan ogun nu kam da ka jing khlo bang sarong shibet am ngan le pang fi shum na am da nga tengan nam fi na ban shat na tengan nam ban shat fi sarong ni ko ka jing nam ban shat fi ka jing pa ma fi exams henry ni de ban pan ka bonu Blei un ai ni de long ki Khynnah ko kumno ki bo snow red Tuan nanti sudah you dia baca anteng. Tuh, yang kena ketim tahu itu berkado. Ubah, ma. Pisit ma yang diparok dong ki. Teng, ma. Dan ni kibru ki berakam syok ya syukur lah ya syok kam syok ya aku mesh betul wayang au wan syok mana syok kami mungkin cuma syok tu orang token sorry mana syok ngamne ngam sorry syok ngam mak syok. Henry jisu ulang ubah mak walangi dia pun bisa lah nanti susi U Blei mana kesini dia kikam di jongi Henry U Blei jisu umma ini kemudian ukuran ban mak forgive mak bama ni seban forgive ya bunyilen nanti dan apa yang jongi le dari bakal menu ki parlok ki jongi isu kan ni dong itu aman dong dan mak itu mana kesini dia tu mak Meni pen wang isung tahu na tengah nak berdam keren show itu kamu nak menong tak ladagi orang bagi nongking nong buat jong jisu ni dia benong ki berkeluar ban kemudian dia bendan ke jima nanti ladagi tu ki parlok jong ni dia kenu kaba penmong ya pi kaba pensrai ya pi nyam judai ban take revenge kemudian nyam judai ban siu kelang dah kaba sniu cuba mentai pet ni show ya pi buat next day once sekolah menen aku buat sekolah asyik anak tu kau yang pisau yang menen ngam ai tu kau ni buat nyam cuti ban revenge nyam cuti ban siu kalian dah kebasnya hendaknya ai tu ki homework ke bidon kam ngin ai ke bidon kam bagi siu kalian dah kebabah nata haba Allah kemudian mengikroy ru ban ma ikipap jungi kemudian go mau disuruh ma ikipap jungi ni ru ni ban kroy ban ma ikiwe ban kemudian Pule agak jingdoi krak ma ini naba tongin ong sisi yang jingdoi krak 1 2 3
ba jong ni ba hapdeng long ba kyrteng jong wan kai ma jong long ka mon jong ha kando kumba hapdeng tu ayani menta ka jingthmu jong kaba hala kasi tuma ru yani ya kiringkang jong Pyong yu bentan tuma ru yani ya kiringkang jong kemudian hantu jingthmu terlalu ikai ongipan kwa umma ya ki pop ki jong ya kiringkang ki jong kemudian pun sini sadla pun sini pun semua si Blei Blei umma dia kunta kum ki hap ki berit habang ni ong bengin long ki nong buat jong jisu ni de bandanya ke kum to ong first one ke to ni de bandanya ke jingong nanta ye nanta snore nanta mama buat keluar mama dan ni ong ki nong buat lengan mabele hal umatia suruh nong besan dekat sang ni pi long ke jing sha jo ko tai pi ong am pi shi de shi seng ni ong ni de ki kon kristan ni long ke jing sha la dan nyum don ni ki jinglong ko la dan nyum ko ngo la dan nyum ien la dan nyum long ki basore la dan nyum long ki keluar ma kemudian ki jinglong kristan ke jung ni mabele nyum long ke jing sha shi we mo ki blu ki ba pe ni ki no oh ite yang shu ong long kristan ko ite hi shi asho skol ite hi ba shi long no ti ite hi shi sana skol nyum long ke jing sha nên cái máu của tiết của jong Blei cái ni bằng long cái chính sản mà rồi bằng long cái lúc sai thì bây bắt khamtam như cái tu cái bom bắt bị thua ni rồi buôn xiên ni ngọc nọ mà ni ngọc nọ buôn xiên mà ni cái long kristan ni sát là buôn xiên mà ni sát bad example si Gabriel rồi ni bắt cái máu ni pan khubor no Blei Blei un ai khubor ni bằng long sha kita ki kuan kristan ki bom kemudian long kecing syai sekibai pat khamtam ikitu kibadang pet ini ke jingthmu ki jong ni bamanak si kibaluk forward ini kibo pet hani ke jinglong ki jong ni kibang ni dan ke jingthmu ki jong ni to bo kiti kan khabra ki smart bro bo kiti khabra ki smart bo ni masma ko pa jong ni ubah hapdeng ni anu yame ya kene kesini Menginap bandon Hakani kejaka Bangin snap Baca skor Ya Ktien Ka jong I born memeyengi Menginap Banbut Yame Haka jingthmu jongi Maman la kesni I bengin long Khynnah kiba kongo kiba iet iwe kiba snoren bat khamtam bengin long kiba kloy ban ma ya kiwe I boringi bengin long kum memer haka jingthmu ki jongi bat bengin long ka jing shai shakiwe pan ma ekipop ki jongi naba yakini baro ipan haka kyrteng Jisu amen